I veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u moju novu recenziju. U ovom videu ćemo raditi review Gameser Joypada, u pitanju je G4 Advanced Edition. Kao i na početku svake moje recenzije, pre svega ćemo da pogledamo kutiju i detalje koje postoje na njoj, koji će nam pomoći da se upoznamo sa ovim proizvodom pre samog otpakivanja. A onda idemo na unboxing. Ovaj Joypad dolazi u jednostavnom i prilično lepom plastičnom pakovanju, a unutra je također lepo upakovan i zaštićen plastičnim kapicama, odnosno joysticki su zaštićeni. Kada izvadimo Joypad, tu dobijamo i USB kabel, plastični nastavak, vidjet ćete za šta, i naravno uputstvo za upotrebu. Joypad je sam po sebi već vrlo atraktivan sa plastičnim crno-sivim delovima i gumiranim delom sa strane, što ga naravno čini i vrlo udobnim za korištenje. Ali pritiskom na home dugme kojim ga zapravo palite, vi dobijate potpuno vizuelno uživanje. Tako da sve u svemu možemo zaključiti da je ovaj Joypad vrlo atraktivan, ali šta je sa njim specijalno? Kod dela za home button možete bukvalno izvući jedan deo i tu nakačiti telefon. Ali šta ako nakačite telefon? Pa naravno, ovaj Joypad može da se poveže na Android putem Bluetootha, ali ga možete koristiti i kao joystick za računar povezivanjem putem USB-a. Za povezivanjem putem Bluetootha vam treba bukvalno 10 sekundi. Naime, dok je Joypad ugašen, potrebno je da držite u isto vrijeme donje dugme, odnosno slovo A, i home dugme u isto vrijeme. Nakon toga će zatrepereti zeleno svetlo na home dugmetu i samo pritisnete na vašem telefonu kada pronađe vaš uređaj. I to je to. Nakon toga možete najnormalnije da uživate u igranju igrice sa vašim Joypadom na vašem Android telefonu, ukoliko niste smotani kao ja i ukoliko znate da ga koristite. Da, ja definitivno ne znam da ciljam i nadam se da ću naučiti u nekom narednom klipu. Iako ne znam da se igram na ovom joysticku, svakako mogu da zaključim da su svi dugmići vrlo kvalitetni i to je ono zapravo što me najviše oduševilo, atraktivnost i kvalitet. Ono što sam zaboravila da napomenem jeste da u gornjem levom uglu imate LED indikatore koje vam pokazuju koliko baterije je preostalo na vašem Joypadu i naravno možete ga puniti vrlo lako samo priključivanjem USB kabla na punjač ili na vaš računar. Spisak igrica koje možete igrati na vašem Androidu uz pomoć ovog joysticka ću vam ostaviti dole u opisu. U svakom slučaju ostavit ću vam i više informacije i neke linkove dole u opisu ukoliko vas zanima nešto više o ovom joysticku. A ja se nadam da vam se ovaj video dopada i obavezno ostavite like i subscribe. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.